ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau ka Meghalaya Football Association kalarai ban pelong ya ki jing ya khon quarter final jaka Meghalaya Youth League nadu ubnai risau araja pusau hadin baka league stage ne kawat ka beningkong jong kani ka lempung ilakai kan kut no haka atpu pratari unai luar araja pusau ka MFA kala shime kani karai haka executive committee kala long haka khat pratari unai luar araja pusau haka jingi kran bigila patai ko bor uskat tri jong ka MFA uba sunis iem ula pentep baka jingi lang kala shime karai ban penlong yaki quarter final nadu ka santerik bat haka nyau terik urisau araja pusau kat bai ki jingi kon semi final labu sngi ban pelong haka khandai terik kat bai final labu sngi ban pelong haka khatwei terik risau arajar pusau yakini ki jingi kon on sa pelong ha MFA third ground polo bat ha sai stadium kat bai ki jingi kon final la rai ban pelong ha SSA stadium first ground polo kejingi rai jung ka MFA executive committee meta kasing kalong ba ni la agenda peta digini ka Meghalaya Youth League di kan kut haka atlet ka league stages di ingin sedang no ya ka quarter finals nadu ka santarik berai banwan berai Oktober di haka santarik ka quarter finals bat hindu tarik ka quarter finals nanta khandai tarik ke semi final bat kami tarik ke final Oktober bat kini baru ki final round kini ingin pelong hang nasional kue kan lo hapo side ground bat kue kan lo hapo MFA ground bat di final match ni tu bat pelong hapo ka SSA ground ti nang ta pada sa kwe ka ba ka jingrai ka ba khamkungsan ka ba nilai rai bangin ya sedang no ka Meghalaya State League hauni ubnai banwan ti ka tarik bangilai bu bangin ya sedang ka Meghalaya State League kalau ka 800 tarik berai Oktober bangin sedang ka Meghalaya State League ti revenues ina ya perkhat bangin ya pelong ha ki 100 league venues ngin pelong ikan ya ki 100 league venues ngin pia ya ki teams ha ki 100 groups nang ta South League kindan haksi group nang ta ki champions yang ka group kila long lupa ki qualifiers for quarter final and the best second place will join ada yaka 6 teams ki champions jongka each group national sports ni ya ra dengan ai likely ka club te kamot yaka kalang sning ko makalong kamdan show anta tingil ai ra ka champion ka padig mulai nang ta yaka lajong by virtue da ka yaka rang dejit ka defending champion ngai rai begin ai orang digit bakal participate di ka tournament MSL ti na jantia ni rai atli ti na ta na nong stoin tade ki ai rai ki umba nong stoin ko bas khas hills ki nedon qualifiers nang ta pada na po ki is jantia bakal boy ki don ki qualifiers kita mut ki sa atli ki slots ka way kan one na po ki job na po ko bas khas hills zone but ko way ki job na is jantia kamut ta ki second place ki job second runners up jong kali kamut ki bade na po is jantia but na po riboy Pi kani makalong hingin la bangin pelong ya ka MSL ka ba no fiatif hi ka MSL ka we tournament ka he ba bat sa we pada kalong ba ni don kam ba jingerap mak sarkar ka ba biang tingi don kam ka jingerap sarkar ba biang ada ngimyo ya ka financial help na po ka sarkar mo ka sim jingi ka lang jini pelong kini na ta ka daw ni Aisha kani kam ni le kata ni tam ngilala bangin pelong ka MSL kalau ke ka ba kadi kesinjam ka bakra ko nila on le kani di kami le kata mo di kani ka champions team ko bade juga MSL menta ngila bane ile kai for the next year jongka ko bade ka second third division I league ko ba insan nominate na kala ka MFA em yo kan pha nomor bale ba ngimla he ban pha ino nomor bala ka kamlong kam ba hi bingin chu je de ka team de ka ba tong champion na po MSL de ka don ki hok ba ni ile ka ki kempan hi no ki so tho hi nomor bale ba ngimla he bingin chu rai kala MFA ngin chu je de to team A team B team C bu chu de ile ka kham na don ka no competition ki we ki don ka hok ni je tang team na po long sports na juai ki don ka hok na nong stein ki don na riboy ki don la jong ka hok ba kin dawa ta da ba bhata me kalong ba ni la dang kimpat don hi kalampung le ka ko biang ngin je di champion ka ba hi ba ngin numpa bangin nominate no ka ba right outright champion hi udon ko